Rođena sam u Jugoslaviji u Rumi 1954. godine od oca Hrvata i majke Srpkinje. Znala sam da tu neću ostati i da će moj put krenuti drugim pravcem. I tako je i bilo. Odlazim i napuštam svoju zemlju. Donosim fatalnu odluku. Ostajem tu u tuđini, u tuđoj zemlji, ostavljajući svoje najrođenije. Posle niza godina stičem i svoju familiju. Zadovoljstvo i sreća bili su moj motor i životni pokretač, ali nažalost i to se počinje rušiti. Isto tako i u isto vreme dolazi i do raspada Jugoslavije. Počinje rat. Jugoslavija zahvaćena je ratnim vihorom i njen raspad doneo je mnogo jada i bede u sve krajeve naših republika. Bilo je dosta žrtava. Ginuli su ljudi, deca, stari, nedužni. Kukale su majke za poginulim sinovima, žene za svojim muževima. Bilo je silovanja i nečovečnog iživljavanja. Mnoga deca su ostala bez roditelja. Da bi pomogla na neki način svojoj Jugoslaviji, jer sam se i sama tako osjećala kao Jugoslovenka, započinjem sa organizacijom raznih humanitarnih akcija. Učestvujem u demonstracijama zajedno sa svojim zemljacima. Borimo se protiv satanizacije, sankcija i izopačenih informacija i tome jednom dolazi kraj. Rat prestade, a moj život ide u sasvim drugom pravcu. Ostajem sama sa sinovima. Tragedija moje porodice, grobovi, grobovi, grobovi. Više nemam nikoga u mojoj ljubi, svi su mrtvi. Sinovi odrasli i dobili krila i odlaze. Starost stala i na moja pleća. Plači goro